Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Chairman ka Regional Border Committee badai pet ya ka West Coast Hills District uba Renington Lengdok Tongkar. Habai keren bat kinong to kubor ha office trekam jong halor ke jinglai jurep jong ki arngut ki menteri rangba ka jela Konrad Sangma bat himanta hagini kindiat sngi halang pi ulaong baladangi pet ya ka langpi kaladei ban hap ha ka jela Meghalaya. Henry ka asam ru ka kam ba kani ka jaka ka hap hapo jongka lada kipet ya constitutional boundary. Bat nagaliang ka jongi pat lada ngipet ya ka historical ka hap ha ka jela Meghalaya. Nagaliang uba rinik ulayutu ba ha asam kitip ba kani ka jaka kadai kalau kentang ni ka reserve forest ha ka tin pareng kat ba hangipat kiba bun ba kinong song snong kiba syong basa hakini ki jaka. Henry nakaliang ka asam kimtip ay babun kisnong kitaw ha kani ka tany. Kajela asam katip tang katu kani kisnong kibadon ha kani ka jaka. Susu ula ongru ba kibri ku basyong basa ha kini ki jaka kidon bet bat kajela Meghalaya. Ula ongru ba kani ka jaka kam hap hapo ki enriu teli ki jaka baya kajiaput man penbet no menta Henry udon jingkermen ba ha kawat ka baar. Ba ka jingya penbet put hang niru kan yaj bet yaj renti. Dapat na kata kalian ide makan hap sa kalian. Tendeng isuto kamlong kabasok nomor bag asam ru kat kum ta constitutional boundary udon siani sia po sangi kaya kabangi kam bet pakidi ki jongi harus katu ki asam pada kum ta constitutional boundary udon siani si po ya kabangi historically ki ong bakidi ki jongi sudah hasam ki ong bakito kideki ki reserve forest kum ka notification ko ran hasam ki ong bakidi ki reserve forest kabangi dik bopon ba ki no snong ki kasi jongi ki rasa itu ki jaka kadang bakit asam kim don ki information ni bakit don ki berujung haki ni matang ketiak kisno bade kalampi ya ke bakiri recognize baki dei kita ki badon jinge badon kita dispute ki dei tak katu katne ki kisno ka bahangi di kibun ta kisno namar baki ki klamtip namar ki berujung ni ki don bet pat Meghalaya ki tabor ro Meghalaya ti ki hapro hagini ki ma jongka state Meghalaya jong te kadon ka major exercise ka bangin ya setul ka lampi so tenap ik bangi lalik kuwi hawai i don bagi cekemen makan baik bat ku dia di haki social media wala kamde yang abangan air report di finding bangi lap kamde maka apa haki social media di itu hak bangi lek secara bagi haki share tu ke kasam kobon dan kasam dari kala surprise ya baru hak bangi lek 100% paiba boleh lum lagi haja itu kira aktif orang bangi di ton anak so tenat ya ke wording ke buku si berserasa bahwa orang bah in respect ya ke jikwa ya ke will contoh baik watlah kan mengkabai tan lagi apa kata pakat kata umar pakatara bari cover dekat terasa dan dia panggil itu kadon kanu ke jikwa tenat ke jikwa tenat cuci baik tu bagi kuat benar benar ya kita kata ngam dah kuat benaya ki insight report tendai kene nomor ayo lemah ke sosial media lah syai palhat ke sosial media te syukur itu bakam hap akini kindru tuli ki area ya ki bal identify de ke arti ke state bangin le na kelen komiti jongi ru kampat dei bangin le karanti kata kada sulit itu baca sulit ke join visit manin hati ki art ngut ki cipista te hendri officially na kelen komiti jongi bin pat exercise karanti nomor ba ingin dapat dep saya kan ni kemen bila pedap employee terbalai kan ni lebih kuat bah nak yang ke art di state government expect ni komiti bagi pedap pok untuk naik nombor kan ni juga orang bau menteri yang ba asam orang ba hi Aisyah habarok kan long ni expect kumbaki jukran maka kawil cepat pak kari kawil di faktor bandisai jaga dari setelahnya I mean ka faktor baron kaptam jadi ka bude baik
Namar ngi keren mangi ni syong na shalong. Ngi keren na kata kecing kita bak pasang koda. Ngi let ngi wanna. Terima maki ke syong tu makasih batal ka problem ke juki. Ngi habang concern nam ta juki. Kan mar kata ngah kapar maki bru jungi ru. Ngah kapar ba ngin semua tu kata. Ba ngi keren hoat kare problem ni jadi ke problem ke state ndai ki ba face man kasih ke kitu ba syong tu. Namar kata kapar maki bru jungi ru ba ngin semua tu ke ke shisha. Bal ka day ni begin solve no problem. Dispute kepada mereka Assam berkaya kadai number 1 nam tajuk kita beri bersama tu tinggal sengau ba ngiru ni dia respect ia kai will jom kita beri jom ni syong hak itu kepada hak bangin dan hak ini proses betul apa yang Assam berkaya apa yang komiti mereka sudah kita suatu akal dia bagi kebetulan nak tahu bah akan mereka join committee kepada Assam berkaya ngela reduce ia numbers hak bangin dalam setengah dia members. Dia nak tahu kepada nipsi melala pada lelang mereka lelang di members. Henry kena komiti kepada air report. Orang yang join inspection. Henry komiti kepada air report kena regional committee yang kepada don lang bat headman, don lang berkisim, don lang berkiseng balang. Hak bangin sakor. Dan akhirnya jungi ke join inspection yang ke finding kepada dalam. Marbalai isim bakal important bagi join inspection. Namar bah Assam ke ondalet Assam ki ongi kwa syong Assam. Indalet mangi na maklaya ki pai ba ki ongi kwa benar maklaya. Tingi kwa ban joint klik nang mungkin lap ke sisa. Baki nom keren syu double kita. Jadi nak tak tahu ni semala ni kira lang ya baru akan ke join committee. Henry ya ka pending jungi ke join committee ke sarah ke regional committee. Hak banyak siap banithir, banyak punya keren, banyak punya sim ki jumut. Nah, la percaya dia ngubah ke jinglet jungi kamde ke final decision. Kadai ndangi ya thir ni keren ha kan regional committee yang submit ke report jungi siapa sarkar jungi